Ngili mentang ilapoy hang ne ha umulong. Ngili bagi kali ke sedang konblok nang ne na umulong ban lek sha wa ya je. Kajing blok ke kambon ke bagi ne na umulong kedai baguan na is kasihil. Katam e na shillong. Baring i bah khmat kene ka kali dan ke GCB ke ba la yai. Bangnya sakut lang. Bat nang ne na umulong ngin ban kalat na kadiang. Dan kalat na kadiang ban lek sha wa ya je. Ngili iro gi pulit traffic ni bapret ya kali di bala yang hapdang surok ban penyat kali nomor wakdon kali ki bayaj overtake dan kali bayaj overtake dan kali ki ba back te stang katokan ne kilometer ngila poisha lempung kaban sedang tit hak Porsche ko je bahkan kuat hak Porsche saw je tika jingblok kala bandai nomor ba kali wana shlong bat ngilai tangku hang ne umulong kali wana juai di sampai dalam pois tisha di parking ro kibiang akum ke jembatai ki nang yalam jangka nangkit kam jangka senira juai ajar ba parking pahu ba na bilet shaka lempung sang kilang tingli menta ba kali na juai kinamya nang ne nalat na umulong na makadon sakoy kalat na jan CHC dan PHC tug bawan na na juai kinuan ta kaway kalat ngi banawan na shillong tam na iskatwil inyat nang ne nakalat banlet siya wa ya je jadi hang ne pandal hang ne khmat ilachna nam taban pediang burom nyepi ke lempung sengkilang wa je ini pandal lembung grup situ ini begitu blok karena kayau wa ya je li bukan kayau ya Mupoi hang ne berkulit roh hang ne li ba kayau pat kayau ini ro baki kulit kila yang hapeng surok na mataban te lah kam nang ban kiar na kajing overtake nang baki kali ki bawan nang tena wajer sine umulong kinam sakot ini bot traffic ulabat da ulati traffic ulabat la ulati ba un penbaik kali nang bakin ko iya kini ki kali bayaj dia miliki hantai blok kajing blok kali bos kayak barang